Tariki ya 22 Gashyantare 2026 hazaba igikorwa cy'imbaturamugabo. Hahandi umwana arira nyina niyumve. Abo bireba iyo uwo munsi bawutekereje barashiduka. Ubu nibaryamye bose bari gutekereza ko hazacu wambaye. Natwe tuzashungera imitima izabiri mu kirere twibaza uzabasha guhesha igihugu ishema turukamo. Iyo ni Tour du Rwanda 2026. Nitwa Ngendahimana Daniel. Gusa mbere uko dukomeza umva nkugira inama. Kuri channel ni uzasanga igisubizo kitakubwira ko ayo ari amayobera matagatifu. Bityo gukanda subscribe, like, share na comment nta kiguzi bigusaba uretse kuba wigira inama nziza yo gurana ibisubizo ku bibazo by'inshoberamahanga muri Isanga. Irushanwa ryo gusiganwa ku magare rya Tour du Rwanda 2026 bigiye kuba ku nshuro ya 18 kuva ryajya ku rwego mpuzamahanga, aho ubu riri kuri 2 n'igice kimwe rivuye kuri 2 n'ibice 2 kuva muri 2009. Rizitabirwa n'amakipe 18 atandukanye agizwe n'ababigize umwuga, amakipe y'ibihugu aturutse ku migabane itandukanye harimo n'u Rwanda. Rizatangira tariki ya 22 Gashyantare kugeza ku ya 1 Werurwe 2026. Nubwo irushanwa rya Tour du Rwanda ryabaye mpuzamahanga muri 2009 n'ubusanzwe ryarakinwaga, aho uwibukwa ari Ruhumuriza Abraham wari wararyigaruriye. Nkuko tubikesha inyandiko zitandukanye zivuga kuri Tour du Rwanda, izo mu Rwanda ndetse n'izo hanze yarwo, n'abategura amateka y'iri rushanwa rikundwa n'abatari bake mu Rwanda ndetse rikaba ari ingaruka mwaka. Amavu n'amavuko ya Tour du Rwanda. Nubwo Tour du Rwanda yatangiye mu mwaka wa 1988, umukino wo gusiganwa ku magare wo watangiye mu mwaka wa 1970, utangijwe n'abakoloni b'Abadage, aho bateguraga mu rushanwa yabahuzaga ubwabo akazenguruka umujyi wa Kigali gusa. Mu mwaka wa 1977, Karemera Pierre wakoraga muri Minisiteri y'Umuco na Siporo afatanyije na bagenzi be bakomeje kwibaza uburyo bategura amarushanwa akomeye y'amagare kandi abanyarwanda bakayagiramo uruhare rugaragara. Muri uwo mwaka nibwo Karemera na bagenzi be bafashe gahunda yo gushinga ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare. Mu 1977 n'ubundi Karemera na bagenzi be baricaye bashyiraho amategeko yagengaga ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda. Nyuma y'amategeko yaje koherezwa mu ishyirahamwe mpuzamahanga y'umukino wo gusiganwa ku magare FIS, yaje guhinduka UCI, basaba kuba abanyamuryango, aho baje kwemererwa nyuma yaho. Muri uwo mwaka wa 1977 ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare ryahise ritangira imirimo yaryo, ritangira gutegura amarushanwa mato mato, aho abasiganwaga bahagurukiraga i Kigali bakerekeza i Rwamagana. Iryo siganwa ryaje kuvamo icyitwaga Tour de l'Ain, aho abasiganwaga bavaga i Kibungo bajya i Rusumo bakagaruka i Kibungo mu mujyi. Umunsi wakurikiyeho bagahaguruka i Kibungo bakajya i Nyagatare bakagaruka i Kibungo. Ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda ryakomeje ritegura amarushanwa hirya no hino mu gihugu. Haje gukurikiraho isiganwa ryitwaga Ascension de Méricoline, aho abasiganwaga bahagurukiraga i Kigali bakerekeza i Butare. Umunsi ukurikiyeho bakerekeza ku Kanyaru, bagaruka bagahagarara i Nyanza. Ku munsi wa gatatu bakava i Nyanza berekeza i Kigali, rigahita rirangira. Mu Rwanda hakomeje gutegurwa amarushanwa menshi. Amagare arakundwa cyane yaba ku banyarwanda bakinaga uwo mukino ndetse n'abawurebaga. Mu mwaka wa 1987 u Rwanda rwitabiriye imikino ya Afurika yaberaga muri Kenya. Byaje gutuma abayobozi b'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare bagira igitekerezo cyo gukoresha isiganwa rinini. Nyuma y'aho abakinnyi bari bamaze kumenyera basiganwa ahantu harehare. Umwaka wa 1988 nibwo habaye irushanwa rya mbere, aho abasiganwe bazengurutse igihugu cyose mu byiciro bitandukanye, maze iryo siganwa baryita Tour du Rwanda. Tour du Rwanda ya mbere yatangiye mu mwaka wa 1988, yitabirwa n'abakinnyi bakinaga mu Rwanda mu makipe atandukanye, harimo ikipe ya Rwamagana, ikipe ya Huye, ikipe ya Ruhengeri, ikipe ya Sine El Mey, aho buri kipe yabaga igizwe n'abakinnyi batandatu. Icyaranze iyi Tour du Rwanda nuko abakinnyi bayikinnye batashoboye kurangiza uduce uko twabaga duteganyijwe, aho bagarukiraga mu nzira kubera umunaniro ukabije. Tour du Rwanda yakurikiyeho mu 1989, niyo ya mbere yitabiriwe n'amakipe yari aturutse mu bihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, aho ibihugu nka Kenya, Uganda, Burundi, Tanzania n'icyahoze ari Zaire byitabiriye irushanwa, buri kipe ifite abakinnyi batandatu. Tour du Rwanda y'1990 yarabaye, ariko ibangamirwa bikomeye n'umutekano muke warangwaga mu bice bitandukanye by'igihugu, aho hari abakinnyi batashoboye kugera kubera ko aribwo urugamba rwo kubora igihugu rwari rutangiye.
Guhera muri uyu mwaka w'1990 Tour du Rwanda yaje guhagarara kubera intambara yari imaze kugera mu gihugu hose ndetse na jenoside yakorewe abatutsi yongera gusobukurwa mu mwaka wa 2001 maze nk'uko bisanzwe yitabirwa n'abakinnyi bo mu Rwanda ndetse n'abatuye muri aka karere aho kuva muri 2002 kugeza 2005 Ruhumuriza Abraham ari ryo zina ryavugwaga na buri wese dore ko yari yarigaruriye iri rushanwa aho yari twaye imyaka 4 yikurikiranya. Tour du Rwanda ya 2008 niyo yabaye ya nyuma itari mpuzamahanga kuko nyuma yayo Bayingana Aimable na komite ye bafashe icyemezo cyo gusaba ko Tour du Rwanda yashyirwa ku ngengabihe y'amarushanwa mpuzamahanga. Icyifuzo cyahise cyemerwa n'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare ku isi ari ryo UCI. Adrien Niyonshuti niwe wegukanye Tour du Rwanda ya nyuma itari yaba mpuzamahanga aho icyo gihe yakurikiwe na Byukusenge Nathan. Tour du Rwanda yakinwe ari mpuzamahanga yakinwe 2009 yitabirwa n'amakipe atandukanye yo ku mugabane wa Afrika ayo ku mugabane w'i Burayi no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Adji Jello ukomoka muri Maroc niwe wegukanye irushanwa mu gihe Adrien Niyonshuti yabaye wa gatatu. Abamaze kwegukana Tour du Rwanda kuva yaba mpuzamahanga 2009. Adji Jello ni umunyamaroc wakinaga Maroc National Team. Naho 2010 Daniel Tekileman ni umunya-Eritrea wakiniraga Eritrea National Team. 2011 yegukanwa na Kieke Jen umunyamerika wakinaga Team Type Sanofi muri Amerika. 2012 Darin Lil yakomokaga muri South Africa yakinaga South Africa National Team. 2013 Tour du Rwanda yegukanwe na Dylan Gildeliston akomoka muri South Africa yakiniraga South Africa National Team. 2014 yegukanwa n'umunyarwanda ariwe Valence Ndayisenga yakiniraga Team Rwanda Karisimbi. 2015 nabwo yegukanwa n'umunyarwanda Jean Bosco Nsengimana yakinaga Team Rwanda Karisimbi. 2016 yongera kwegukanwa n'umunyarwanda Valence Ndayisenga icyo gihe yakinaga Dimension Data. Tour du Rwanda ya 2017 yegukanywe n'umunyarwanda nanone ariwe Joseph Haleluya yakinaga ikipe ya Dimension Data akaba yaratsinze agace ka mbere n'aka gatatu maze azatira umwenda w'umuhondo ariwo Yellow Jazz kugera soje irushanwa ariwe wa mbere ku rutonde rusange ari rwo General Classification. Bidatinze Tour du Rwanda ya 2018 yegukanwe na Mugisha Samuel w'umunyarwanda yakinaga ikipe ya Benediction Club. Mu mwaka wa 2019 Tour du Rwanda yashyizwe ku rwego rwo hejuru ijya ku gipimo cya 2.1 maze yegukanwa n'umunya-Eritrea Merawi Kudus ukina ikipe ya Astana. 2020 yegukanwa n'umunya-Eritrea Tesfacio. Uyu musore yakinaga ikipe yitwa NTT Continental Cycling Team. Umunyarwanda witwaye neza icyo gihe ni Mugisha Muyize wabaye wa kabiri mu isiganwa rusange ry'uwo mwaka. Tour du Rwanda ya 2021 yegukanywe n'umunya-Espagne Cristian Rodriguez ukina ikipe ya Total Direction Energy. 2022 wegukanye Tour du Rwanda n'umunya-Eritrea Nathaniel Tesfacio. Kuri icyo gihe yakinaga ikipe ya Drone Hope. Tesfacio yegukanye Tour du Rwanda ku nshuro ya kabiri yikurikiranya aho yayitwaye 2020 ndetse na 2022. Enoch Maruban ukomoka muri Eritrea icyo gihe yakinaga ikipe ya Green Project Badiane niwe wegukanye Tour du Rwanda ya 2023. Yasoje isiganwa ry'amagare rya 2023 ariwe uyoboye urutonde rusange biba ubwa mbere atwaye iri siganwa ku nshuro ye ya kabiri yararyitabiriye. Mugisha Moise na bagenzi be bitwaye neza mu duce tumwe na tumwe ariko nta munyarwanda wabashije kugeza ku myanya ya mbere ku rutonde rusange. Uwegukanye Tour du Rwanda ya 2024 ni umwongereza Joseph Blackmore. Umufaransa Fabien Dube niwe wegukanye Tour du Rwanda ya 2025. Muri icyo gihe umunyarwanda witwaye neza ni Masengesho wakinaga ikipe ya Team Rwanda niwe wabaye umunyarwanda witwaye neza ku rutonde rusange. Ku muntu wakurikiye neza Tour du Rwanda amaze kubona neza ko hashize imyaka 7 iri siganwa rigeze ku rwego rwa 2.1 nta munyarwanda urongera kuryegukana ku rutonde rusange. Uyu munsi u Rwanda n'isi yose bihanze amaso iri siganwa bibaza niba igihugu cyakira iri rushanwa rikomeye byibuze muri umwaka ari cyo cyakora kikongera kwegera intsinzi. Bivuze ko urwego rwa 2.1 rwazanye guhangana gukomeye cyane. Amakipe akomeye azana abakinnyi bafite ubunararibonye mpuzamahanga bituma irushanwa rirushaho gukomera. Kuri ubu Tour du Rwanda ya 2026 ikipe yo mu Budage n'ibihugu bitatu bya Afrika zongerewe muri Tour du Rwanda ya 2026. Bivuze ko ikipe ya Bike Aid yo mu Budage n'indi igizwe n'abakinnyi bo mu bihugu bitatu byo muri Afrika y'Uburengerazuba zongerewe mu makipe azakina Tour du Rwanda ya 2026 yose hamwe aba 18.
Hari kandi amakipe akina amarushanwa yo ku migabane Continental Teams ariyo Team Aman, Benedictio, Maystars, Madal, Lembarat na Karizameo Swift Pro Cycling. Ni mu gihe amakipe y'igihugu ari y'u Rwanda, Eritrea, Afurika y'Epfo n'iya Ethiopia. Muri rusange Tour du Rwanda ya 2026 izamara iminsi 8 igizwe n'ibirometero 993. Agace karekare ni akambere ariko rukoma ya Gicumbi kugera Rwamagana. Agace ka mbere kazaba ku cyumweru tariki ya 22 Gashyantare, Rukomo berekeza Rwamagana kagizwe n'ibirometero 174. Agace ka nyuma ni aka munani kazaba ku cyumweru tariki ya mbere Werurwe, aho bazazenguruka mu mujyi wa Kigali hakaba harimo ibirometero 99, maze nyuma yaho tumenye uzegukana Tour du Rwanda ya 2026. Kugeza ubu Tour du Rwanda iri ku rwego rwa 2 n'igice kimwe ivuye ku rwego rwa 2 n'ibice 2 muri 2019. Ikaba ari irushanwa rikomeye ku mugabane wa Afurika. Hateganyijwe ko ishobora kuzamuka ikagera ku rwego rwa World Tour, urwego rwa mbere ku isi mu mwaka wa 2027 nk'uko byaganiriweho na Perezida Paul Kagame n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino w'amagare ku isi David Lapatier. Muri 2025 nibwo byaganiweho. Imyiteguro n'amasiganwa Tour du Rwanda bikomeje gushyirwamo imbaraga. Ubu ngubu Tour du Rwanda ifatwa nk'isiganwa rya mbere ku mugabane wa Afurika. Aha niho nsoreje. Nitwa Ngendahimana Daniel. Ndabararitse abanyarwandakazi. Inkoko niyo ngoma tariki ya 22 Gashyantare 2026. Mugira amahoro.